everybody, and welcome back to the Better Call Sukan podcast with me, Arif Daniel, and a guest host yang berbeza tiap-tiap episode. So for this episode, we have a very, very handsome guy. I used to work with him at Kidzania. That's how we get to know each other, dekat Kidzania. Tapi kita dua ada love towards a certain sports yang sebenarnya jarang sebenarnya at that time, yang ada orang yang tahu pasal or follow that sports, and so we bonded through that, and after that we go pergi main that certain sports. And welcome to the show, Putra El Rashid. Hello guys. Khabar baik. Thank you Arif for the opportunity. Yes. Invite. It's very good to see you again. Yes. Last time aku jumpa kau adalah last year. Yes. Kau pernah join yes. aku punya badminton session. Yes. Yes. How are you doing? Good. Busy with some races, Yes. and taking care of the cutting track. Family sihat semua? Alhamdulillah. Okay. Taking care of the cutting. Yes, cutting track. Cutting track. Yes. Ada sports yang kita nak buat ni adalah go-kart lah. Today kita nak explain. So Putra is in the go-kart scene lah. So he has dia dah penat jadi champion, so dia operate je lah the go-karts. He used to operate at the Wan Utama Morat go-kart. And now where are you at now? Sekarang dekat Setia Alam, K1 Cutting. K1 Cutting, alright. Shout out to K1 Cutting Setia Alam dekat Setia Convention Centre situ. Tapi hari ni Putra kita, you are my guest host lah. Sebab kita akan sembang pasal a different, bukan go-kart track ke, go-kart ke apa sebenarnya kita nak sembang hari ni? Kita akan sembang pasal go-kart itself. Yes, go-kart itself. So all about go-kart ni macam mana, what is it, apa ni go-kart. Kadang orang tak tahu apa ni go-kart. So yes, kita ada dua tetamu yang sangat istimewa hari ni. Jejaka hebat kita pada hari ni. Kita ada dua guest. Salah seorang adalah national athlete, ya? Yes, betul. National athlete. Okay, tanpa buang masa lah Putra, who is our guest for today to speak about go-kart? Okay, our first guest Ahmad Zikri daripada Project Cutting. Ahmad Zikri, welcome to the show. Thank you so much. Dan guest kedua kita, national athlete kita, Jamil Isa daripada SAR Motorsport. Hi guys. Apa khabar, gang? Baik. Assalamualaikum, how are you guys doing? Salam. Terbaik. Okay? Terbaik. Rasa laju. Okay, rasa. Jiwa kelajuan. Okay. Yes, kita juga just to tell everybody, kita ada nampak juga to everybody yang tengah mendengar. Kalau yang boleh tengok kat YouTube, you can subscribe to us first, and also you can see that sebelah saya ada helmet, and there's I don't know what is this. Kalau orang sakit belakang dia pakai ni, apa nama ni, aku tak tahu, nanti kita dapat tahu. I know this is baklava, not the Arabian dessert. We have other things, and we will sembang about, ada kasut juga kat sini. We'll sembang more about that. Tapi Putra, I think kita kena kenal lebih about guest kita. Betul. Yes, so let's kenalkan diorang kenal kita. Diorang kenalkan diri diorang. Yes. So kita nak kenalkan you guys. How do you guys mula mencintai dunia sukan dulu, sebelum go-kart ke, atau bangun-bangun masa baby dah macam wow, Michael Schumacher. Is it like that? Yeah. So who wants to start first? Macam mana mula minat dengan dunia sukan? Aku dulu lah. Zikri. Alright. So I'm Zik. Zik ke Zikri? Zik. Panggil Zik lah. Zik. Senang Alright. sikit lah. Manja sikit. Okay. Alright. So in the go-kart community, people call me Coach Zik lah, because I banyak buat content tentang go-kart lah. Okay. Dalam TikTok saya lah. Okay. Instagram. So orang panggil Coach Zik. Coach Zik. Alright. So panggil Zik awesome. lah hari ni. Please Bukan follow coaching, everybody on TikTok. Yeah. Alright. So started dulu main go-kart ni apabila my ex company buat racing. So racing club sukan. Macam ni you menjiwai, so terus dengan go-kart lah daripada kecil? Sebelum tu of course lah, lelaki bola sepak lah. Okay, bola sepak. And then bila F1 masa 1999 datang ke Malaysia, first F1 kat Sepang. Okay. Pergi. Tak pergi. Saya jauh bukan kat sini. Saya pergi 2000. Tahun 2000 sampai 2005. Saya pergi 2003.
Not about us, about them. Okay. Yes. 1999 F1 and then, came. I saw in the television lah. Live broadcast lah. So I mula mencintai sukan Pemotoran. Pemotoran, terutama kereta. Sebab before that I layan MotoGP. I layan Valentino Rossi, Max Biaggi, Mick Doohan semua tu. Okay. Alex Criville semua zaman lama lah. Okay. So bila datang F1 I macam switch to macam kereta lebih nampak elegan. That's the word. Lagi style lah. Lagi macam style. mewah sikit lah. Dia lebih bangsawan sikit. No offense to two-wheelers lovers. No offense to two-wheelers lovers. That's his perspective lah. Okay. Since then I mula follow F1. Okay. From that Mika Häkkinen and Schumacher punya zaman lah. Masa tu follow sampai saya dah mula saya belajar di IPTA, and then saya dah bekerja, ada bajet, syarikat saya buat go-kart race, saya masuk. Your syarikat buat macam corporate like corporate day punya family day punya go-kart lah. Okay. So buat race I join, and then I menang P1. Wah, P1 stands for position 1 lah, right? Yes, So kepada everybody, kalau diorang tak tahu P1, that's how in motorsports they call it lah. Okay, so dapat P1. Since then I mula gradually sebagai recreational punya hobi lah. Tapi main bola juga. Okay. Tapi still dia macam dah mula ke arah itu. Ke arah four wheels punya. Yes, So the love tu memang started from the television, tengok masa kecil lah. F1. Okay. Till today lah, masih dalam dunia go-karting. Yes, okay. How about you, Mr. Jamal? Okay, saya dulu masa muda kita bawa kereta laju lah. Saya bawa kereta Masa muda masa muda kan. Yang bumper car ke apa? Bukan, kereta atas jalan raya lah. Okay. Lepas masa tu muda. Okay. Bila saya dah kahwin, dan wife cakap slow sikit lah bawa. Jadi waktu tu macam rasa belum rasa nak slow lagi lah. Lepas tu bila wife mengandung, dia cakap dia minta satu je. Dia minta saya slow bawa kereta, sebab bahaya kan. Laju yang saya maksudkan tu laju orang cucuk, kita pantang dia cucuk. Dia cepat trigger lah. Cepat trigger. Betul. Kita tengok orang macam kita beam lampu kan, orang lari betul kita kan, kita rasa macam nak main ni. Itu maksud saya laju tadi. Okay. But you're not reckless on the road lah. Just takut listeners cakap ni mungkin nanti kalau apa-apa ke apa, ni viral, ni Jamil ni salah seorang driver yang viral ni. Tak ada isu lah, tak ada buat hal lah. Lepas tu bila wife bersalin, anak saya lahir, saya terus angkat minyak lah. Saya terus tak bawa laju. Jadi kita bawa abah-abah. Kita cakap bawa slow, ikut hak laju. Tapi sampai satu masa saya punya jiwa kelajuan tu dia macam membuat-buat tau. Kat mana gatal kaki lah. Kita gatal kaki lah. Gatal minyak. Dia tak boleh macam tak teka habis ni. Betul. So saya terjumpa satu track go-kart dekat Melaka lah waktu tu. Kat Melaka? Kat Melaka. Waktu tu tahun 2023. Okay. So saya so before that you don't know anything about go-kart? Betul. Saya tak. So what was the sport yang you follow or what before? F1 lah, F1 jugalah. Tapi just sekadar sukan lain tak ada? Sukan lain tak ada sangat lah. Okay. And then 2023, okay, saya try. Dan waktu saya duduk dalam track, dalam go-kart, saya dapat lepaskan saya punya jiwa kelajuan saya lah. Yang saya pendam tu, saya dapat lepaskan. Berapa lama pendam tu? 4 tahun juga. 4 tahun. 4 tahun because your kid is in the studio. He's not that small, dia besar dah Naufal tu. Betul. So few years tu memang bawa pun slow. Kita berfikir panjang lah. Okay. Kita dah ke arah kematang kan. Why is it that you want to drive so fast? Apa yang dikejar-kejar tu? Biasalah, dah muda kan. Okay. Waktu tu lah. But then you transfer it on the track. Yes. So bila saya duduk dalam go-kart, dalam track, saya memang tekan habis. Saya tekan, akhirnya dah tak ada apa yang saya perlu hold. And now you are representing the country to just competing in races like the SDC, like in Sodis and all that. Sodi is a type of race kan? Race is a type of kart lah. Kart, yeah. Kita jumpa ramai kawan, kita buat ramai kawan kan. Lepas tu ramai yang cakap,
bro, you laju kan, try masuk event lah. Yes. Just to everybody, I have actually had a fun race with Jamil and also Putra as well. And Putra always organize some races, his own initiative, and dia ajak Jamil ni one time, and suddenly I was like, siapa Mamat ni? Dia macam pelik kan. Dia macam, kita sebelum ni kita race, kita macam okay lah, sama-sama menang tipis kan. Tapi bila Jamil masuk kan, dia macam so far ahead. And it's very surprising for me actually to hari ni baru saya tahu yang only since 2023 yang you the talent was in there lah. So it's not an encouragement to everybody out there to drive fast dekat jalan raya. Betul. It's just if you feel like driving fast, you just go to the go-kart and you see. And also bagi saya, I don't know about you or any one of you yang tengah dengar, ada je yang dekat luar dia rasa dia laju. Betul. And then dia cakap kalau go-kart saya boleh tapau semua orang. Tapi bila dia datang dekat go-kart, dia tak boleh nak adapt. Betul. So kena gelak je lah kalau dengan saya. So tapi aku agree dengan benda tu. Yeah, because ramai. Yeah, contohnya lah, because this is just an example that on top of my head. There's somebody that I know dulu, because I baru balik from Genting. So I pernah naik Genting sekali, a few friends, and they always like laju Genting. And then macam laju tapi in the end bila kita jom kita try fun race kan, buat Grand Prix dekat ni, alamak, podium pun tidak kan. So sometimes lah, not to say everyone, but for him, dia punya talent on track and on the road is the same. Betul. I think the reason adalah is in him lah. Is it? Do you think so? Rasanya dia mungkin sebab dia rasa bagi aku lah, Jamil rasa dia macam aku nak kena behave, aku dah ada anak. Yes. So for me, in the track is the suitable place for you to race. It's a safest place. Sebab tu banyak go-kart track yang korang boleh pergi untuk race secara selamat lah. Betul. Sebab diorang akan bagi tahu semua benda lah. So that is a good choice lah for me. Pilihan yang bagus dan tepat. Alright, we dah kenal them about macam mana diorang mula mencintai dunia go-kart, and one is racing. But you, Zik, Coach Zik, do you race also, or do you just coach and do contents? Okay, I tambah sikit lah. Bila I dah dapat that P1, with my first race dengan company, I mula berjejinat dan main sendirilah, seorang tengok orang lain main laju semua. Kenapa laju, heran kan. And then I disunting oleh my kawan saya tu adalah teammate bola sepak lah. Dia adalah bekas pelumba level F4 lah. F4. F4 dulu Formula Renault, Formula BMW lah. Betul. F4 to listeners is the kalau 4 wheels lah kan. The highest it's a pinnacle of the sports. So F1 is the highest, Formula 1. So dia ada Formula 4 jugalah. Kan. Okay, so kawan you race for Formula 4. Okay. Formula 4, 3, 2 and 1 lah. But he only race in 4. So dia adalah coach lah. Dia ada dia adalah coach, memang coach. Dia ada bekas pelumba, dan dia tarik saya masuk tim dia untuk bantu dia jadi instructor. Saya bermula dengan instructor. Saya bantu Coach Arif ni. Nama dia Coach Arif. Not me guys. I wish. And then saya belajar dengan dia lah secara unofficially. Saya belajar dengan dia sikit. Saya belajar my first track kat City Cutting Shah Alam lah. Yang dah tak ada dah, yang dah babai tu. City Cutting Shah Alam. Okay. I think itu track City Cutting tu adalah home ground of everyone. Betul. Many people. Betul. So yang sekarang I think ada yang dah pergi profesional, ada yang masih baru fun cut ke race cut kan. City Cutting is the place yang everyone tried. Ya, betul. Semua orang memang start. Itu wajib. Itu wajib. But City Cutting used to be in Shah Alam, and now they dah tak ada because it's on renovation, right? The place they're doing, they're building a new stadium. Kita sembang kan, macam takut nanti orang dah macam what are they talking about kan? Maybe I've never heard about City Cutting apa ni kan adalah tempat. So kita go straight lah to go-kart.
What is go-kart? Kepada everyone, so this is how everyone we're going to talk about the sports, which is go-kart. I had a short debrief about this episode with my guest host Putra, and I was like tanya dia, go-kart ni sebenarnya short form for what ke, apa ke? I googled, and actually but for the first time yang I tahu, go-kart ni dia tak ada short form for anything lah. This is from my point of view. Go adalah go, cut adalah dekat lah. So I don't know, that's from my point of view. So actually Putra, what is go-kart to you? Before kita tanya orang-orang handal juga. Putra pun orang handal juga. So what is go-kart to you? For me, nak senang faham, go-kart is the basic of 4-wheel racing. Okay, before korang pergi race GT car ke. So go-kart ni adalah, orang kata, yang paling basic lah. Kalau korang nak jadi racing driver, kau start dengan go-kart tu. Because very kata suitable lah for beginner or for all level. Okay, even professional driver pun, even Formula 1 driver pun, diorang off season pun, diorang come back to go-kart. Because this is the basic. Yeah. So the meaning dari mana datang go-kart tu, itu lah, aku pun ada Google lah. Dia macam itu ada go-kart sebab benda macam kart kan. Kart. Macam trolley. Anything you want to add? What is go-kart to pendengar-pendengar? Panggil apa mesin rumput main racing mesin rumput. So dia ada satu objek yang boleh bergerak ke depan, simple, dia punya fundamental the straightforward lah, mechanic kan? is very straightforward. The mechanic and the skill also very fundamental. So simple, go-kart, go to the kart, race. Simple. Mungkin ada idea lain ke? Dia ya, macam Putra cakap tadi, dia lebih kepada basic lah. Dia cuma ada minyak, brake. Yang next level punya go-kart baru dia ada gear lah. So senang untuk handle, tak payah nak pening-pening. Untuk starting kita nak ke arah single seater macam tu lah. So jadi dah some maybe listeners and viewers dah dengar tadi single seater, fun kart, race kart. What's the difference actually? Okay, so fun kart ni dia lebih kepada, saya jawab lebih pada go-kart yang asas, yang mana dia dicipta untuk low maintenance kepada pihak track lah. Low maintenance, senang repair, susah rosak. Dan untuk POV kepada pengguna, dia selamat dibawa lah, di drive, dan dia fun to drive. Dan kelajuan dia pun tak laju mana. So itulah fun kart. Kalau race kart ni dia more to kompetitif, dia lebih laju, CC engine dia lebih besar, kelajuan dia memang pergilah. Kalau tekan memang macam buka VTEC lah, Honda buka VTEC, pergilah. So sangat bahaya. Dia pun open wheel, dia kurang ciri-ciri keselamatan lah sebab dia untuk open wheel. So that is fun kart. Open wheel is race kart. Oh, race kart. Kalau fun kart, fun kart tu dia ada bumper lah. Ada bumper. Dia ada safety bumper tadi. Boleh langgar ni. Dia bukan dicipta untuk langgar lah. Dia bukan dicipta untuk langgar lah. So tapi kalau dia selamat. Contohnya the one that people go and pay the 10 minutes, do they ride the fun kart or the race kart? Fun kart depends actually. Fun kart lah. For first timer, better fun kart lah. Because macam Zik kata tadi, dia with bumper. So ada pelanggaran, tak ada, korang kena bayar damage. Kan. So if you go next level a bit, you play T4 or race kart, then slightly contact, the damage is, kata the risk of the damage is higher. So it's not fast actually, is it? Fun kart, dia nak cakap laju tadi, kita dia average lah. For me average lah. And also to the listeners kan, dia lebih contohnya lah, kalau diorang tak pernah menjejaki dalam a track, and then if they want to try, and then you said to get in the fun kart, and then inside the go-kart, I don't know if I bukanlah like go every week, maybe every quarter I'll go to just lepas geram, and dia maybe orang tak faham, maybe I pun kurang faham what is the CC tu. Itu adalah engine atau kelajuan atau macam mana tu? CC, 40cc, 1 to, and which one, if the number is higher, is it faster? Anyone can CC. Okay, for me lah, dia sekarang ni go-kart dia dah banyak kat Malaysia ni, maksudnya tempat dah banyak. So diorang akan pakai standard 270cc. Itu speed yang sesuai lah untuk
semua lapisan. Betul. Okay. Beginner 270 ke 270. intermediate What does ke CC stands for? Engine lah dia punya engine. kapasiti engine. Yeah. Engine. CC engine lah. CC Kelajuan is dia engine. biasa dalam 60 Betul, 60-70. 60-70 kmh lah kalau sempat lah, kalau track tu panjang. Betul. So dia CC dia kecil, so maksudnya dia punya kelajuan dia pun lebih rendah lah. Okay. Dan dorang akan start dengan 4 stroke dulu. So dia tak ada macam kau tekan minyak terus. Ui, tak boleh control. Dia memang very kata senang. Easy to drive. Betul. Easy to do. Okay, dekat depan kita Putra, we have a few gears for go-kart. So kepada maybe yang pendengar yang first time ni, diorang macam, alamak, do I have to get all this? Kita pun tak sembang pasal the price yet, but why don't you actually explain one by one, just like boleh pegang, boleh angkat. Untuk boleh, bagi boleh pegang ke? bagi pendengar kita tahu bagi pendengar. apa barang ni macam bulletproof. I think we should vest. start with this lah, because this is the boleh, easiest. Can I hold this to the everybody? So this I'm holding kepada listeners. So this is a helmet lah. Betul ke? Betul lah. Yes, this is a helmet. So it's very easy. Everyone can see this. But there's orang motor yang naik motor kena pakai helmet. So this is to protect your head. So this helmet, and this is yours lah. Yeah, this mine. Nak pegang apa? Boleh tengok ni, tengok. If I'm a friend of Putra's, and Putra is a huge fan of helmets, he will go and there's a certain brand nama Bell, is it? Ni pun Bell. This one lah. Yeah. So he has his own helmet also and all. Oh, numbers. Okay, so this is the helmet, kan? Yes, helmet. Okay, next. Ni paling penting ni. Ni paling penting. Paling penting. Tanya helmet. sikit boleh? Ya. Okay, ada beza helmet kereta dengan helmet motor? Dia ada perbezaan ke? Okay. Sebab kadang orang datang pakai helmet. Tak Yes. kata tak boleh. Boleh. Yes. Tapi macam mesti orang nak tahu macam apa beza helmet ni dengan helmet ni kan. Helmet motor, helmet kereta ada beza. Ada beza dia, Okay. tapi slightly lah. Okay, so biasanya kalau beginners, yang rakan-rakan yang di luar sana yang cuba untuk berkecimpung dalam go-kart racing ni ataupun main fun-fun saja, of course first thing first kena pakai helmet lah. Tapi helmet ni dia ada perbezaan lah. Macam tuan kata tadi, motor dengan kereta lah. Dia dua-dua boleh pakai, tak masalah. Sebab kita matlamat dia untuk melindungi kepala kita lah. Semasa racing takut ada batu campak ke muka ke dan sebagainya lah, terhentak ke kan. So dia ada slight different lah, which is tak kisah sangat sebenarnya. Cuma untuk permulaan boleh pakai je helmet motor, tak ada masalah. So untuk entry level diorang boleh pakai betul, yang, tak ada masalah. yang biasa punya lah. Even open face pun boleh pakai. Cuma kalau saya sendiri lah, personal lah, saya tak sarankan open face lah. Sebab go-kart ni dia kita Open face yang macam helmet motor tu yang Tak ada visor lah. Tak ada visor. Visor ada, visor ada. Ada visor. Tak ada bagian Tak tutup mulut. Tak Bukan ada. full face lah. Macam helmet okay. motor lah, bukan full face. So open face, saya panggil open face, boleh pakai. Cuma saya tak sarankan sebab ada objek benda asing atas track tu boleh terpelanting masuk dekat area muka kita juga. Dia kena tayar, dia tercampak. So biasalah tu. Termasuk batu, termasuk tayar punya rubber dan sebagainya. So boleh pakai, tapi saya prefer yang full face lah. Tak apa, kat track ada biasanya. Dia kalau you bayar, dia ada sewakan bagi percuma je. Boleh and pakai. they can bagi the hairnet also, so you can just wear. Dengan balaclava. Okay, how does Balaclava. Balaklava. Balaklava. Bukan yang makan dan Arab tu. Bukan yang makan the dessert Arab. Balaklava. So balaklava ni adalah tanya saya pula, saya yang cakap. Balaklava ni adalah just a sarung to pakai sebelum pakai helmet. Betul. For hygiene lah, betul. Reason? Hygiene and also maybe for safety ada juga. Safety. Terutama yang berambut panjang. Berapa panjang? Kita nak contain rambut dalam balaclava, so masuk dalam baju supaya kalau yang rambut panjang, kalau main go-kart bahaya. Memang regulation dekat track semua wajib ikat rambut dan simpan rambut dalam baju. So adanya balaclava ni membantu untuk simpan rambut dalam helmet dan juga baju dengan lebih firm, lebih rapi lah, kemas lah. So ni penting, bukan sekadar hygiene tapi juga safety lah. Yes. Itu kalau dekat rental car punya facilities, takkan you nak pakai helmet orang pakai sauk dah berapa ribu pakai kan, you nak pakai kena kat kulit you. Adalah for hygiene. Balaclava. Okay, there's an L first. Balaclava. Okay, lagi ada apa?
So Mungkin ni Jamil ceritakan lah dia punya. Yang benda ni. Dia punya. Yang askar pakai kan? Bukan? Bukan. Yang ni kita panggil rib protector lah. okay, to ladies and gentlemen, dengan mendengar he's holding some like a, it's like a macam mana kalau Vest. how to say, it's like a vest but you Ya. pakai Untuk protect rib. protect rib. Yes. So it's called a Rib protector. rib protector. Why do you have this actually? Sebab bila kita dalam go-kart, kita tak ada dinding kan. Macam kereta, kita ada pintu. Kita ada, kalau kita accident ke apa ke, kita ada lagi safety dekat pintu lah. So Okay. kalau go-kart, dia impact dia terus pada body lah. Okay. So rib kita sangat lembut lah. Okay. Jadi kita pakai rib protector ni untuk protect bahagian rib ni daripada macam patah, macam tu lah. Dia impact lah. Impact. Impact masa Betul. pelanggaran tu dia hold badan kita. Betul. Okay. So risk of injury tu kurang sikit lah. Betul, yes. Still ada tapi kurang Still lah. ada. Because Motorsport. kepada kalau siapa yang tak pernah drive go-kart, dia bukan macam drive kereta the impact when you corner, your body need to G-force. G-force ya. Betul. Walaupun dia speed kita kata tak laju 60 km sejam je. Tapi 60 dalam keadaan kita rapat dengan lantai, dengan track kan. Dengan tar, tak ada dinding apa-apa. Dia satu kelajuan yang Biasa laju lah. Biasa macam ush. laju. Apa panggil titik graviti rendah. Betul. Selesai. Jadi tahu Titik graviti rendah. dia lah. Motion tu rasa Motion tu, mendebarkan. betul. Bila kalau tengok dua orang di atas macam slow je. Slow tu. kan? Betul. Yes. Betul. Okay, next we have glove lah. Glove lah. Glove. Boleh ambil. Okay, glove ni bagi saya lah. Actually, can I hold the rib for a while? Yeah. So you can hold the glove and say. So kalau saya lah, kalau beginner atau rakan-rakan di luar sana bertanya apa bang nak beli dulu, bajet kecil je, saya akan prefer beli glove dulu. Before anything else. Yes, glove dulu. But helmet boleh pinjam dekat track. No, saya beli balaclava dulu. Ke sebab Kalau ada helmet sendiri, contoh dia ada helmet motor, balaclava tak perlu, sebab tu helmet dia sendiri. Okay. Dia pun rambut pendek. So glove is the main one. Okay. Glove, dia ada kena-mengena dengan performance nanti. Okay. Kalau glove ni, pertama dia lindungi kita punya ni lah, kulit kita lah. Sebab Okay. ada pelanggaran menyebabkan go-kart tu ternaik sampai ke tahap dekat steering. Betul. Dah boleh luka lah, boleh luka dekat sini lah. Alright. So ni first. Kedua dari segi performance-nya, bila you pakai glove yang betul macam ni, dia ada grip dekat sini. Dia ada getah. Okay. Rubber. Okay. So rubber, so dia akan bagi cengkaman yang kuat kepada steering. So you takkan cepat lenguh. Kalau biasa orang first time main, dia akan rasa lenguh dekat sini, pergelangan tangan. Sebab dia tak pakai glove. Licin lah. Kepada licin lah. yang tengah Licin dengar, lah. the Sebanyak glove yang diorang tengah pegang ni, Putra and Coach Zik tengah pegang, is not the ones yang Puan Cukang pakai. Not the yellow gloves. It's memang ada glove yang there's grip lah. And just a question, kalau it's not a racing glove but there's a grip, you know that sometimes if you go out and you have not a winter glove but there's also grip, Yang bintik-bintik tu kan. yang betul bintik-bintik tak? tu, yes. Yang buat pakai kebun tu kan. yes. Itu boleh ke? Boleh ke? Ya. Better yang tu ada, betul tak ada? Better ada oh, daripada- better ada daripada- okay, Better okay. yang tu daripada tak ada langsung. I see. Saya ada satu soalan glove ni. Saya tengok kan, saya bedek-bedek kan. Saya nampak ada macam satu macam, kalau helmet itu ada sirim. Kalau glove dia ada macam ni. Ni Wow. boleh explain tak? Helmet ada sirim. What does that mean? Okay, kalau helmet Malaysia untuk naik motor jalan raya kan, kita ada cop sirim, maksudnya Selamat. helmet yang selamat pakai. Oh, Disahkan selamat untuk Sebab dipakai ada. lah. Ni this helmet, your helmet pun ada lah. Ada, tapi dah tak ada dah. Okay. Tanda dia pada airbrush. Okay, Tapi okay. aku rasa okay. Untuk orang kata listener punya Perspektif? Aku kata Idea? info lah. Info, okay. Race gear ni dia ada kata satu kata organisasi, okay, yang akan bagi satu standard. So maksudnya tak kisah kau brand apa, okay, kena ada go through satu, kita panggil FIA punya Piawaian lah. piawaian. Standard dia lah. stands for? Federation Badan- International Automobile. Oh, Kan? okay. Betul kan? Betul kan? Badan Okay. penaung lah, FIA. Oh, badan penaung. So saya nampak benda ni, dia tulis ni not valid after 2029. Apa tu? Not valid after 2020. Oh, What ni does ada. that mean? Yeah. Yeah. Tengok. Boleh nampak? Of the glove. Okay.
Boleh cerita sikit owner glove ni. Okay, untuk glove glove macam Zik cakap tadi, dia ada yang memang spek untuk kita pakai untuk racing, atau yang kita pakai untuk praktis macam tu lah. So untuk racing, kebanyakan glove racing dia ada FIA standard lah. FIA standard ni, untuk dapat standard tu daripada FIA, dia kena ada ciri-ciri keselamatan lah. Contoh tahan bakar, kalau terbakar tangan tak melecur. Macam ni, macam F1. Ya, betul. Lepas tu kalau macam scratch ke apa kan, glove tu tak cepat koyak, macam tu lah. So untuk betul-betul glove racing memang kena ada FIA standard. Only for ni glove and banyak semua, kasut, head protector, semua balaclava, semua racing suit balaclava juga. Semua full daripada kaki sampai kepala tadi. Mesti kena ada standard FIA that untuk one racing. If you want to compete international level. Betul, yes. Ya, right? betul. Kalau high level lah. Fun cut biasa okey lah. Betul. We are scaring them. Glove kebun. Not just scaring them, scaring me also. And then now we go from the glove. Anything you want to add for the glove? Tak ada? Okay, satu lagi tambah. Yes. Sebelum orang confuse. Tersalah beli. Tersalah beli Glove ada dua tau. Glove go-kart dengan glove kereta. Jangan beli glove kereta kalau nak main go-kart. Yang ni kereta. Yang ni go-kart punya. Biasa go-kart ni dia punya model name dia ada K lah. Contohlah kalau ni apa Alpine Star bla bla K. Yang nak senang Why is it different? Dia punya material. Kalau yang go-kart material dia akan lebih kepada nak tahan daripada cala lah. Apa panggil apa bahasa Inggeris? Abrasion maksudnya tahan cala. Kalau terjatuh Scratch. Scratch. Kalau yang kereta punya dia lebih pada tahan api tadi. Tahan api sebab kereta boleh terbakar enjin depan. Go-kart setakat ni tak ada terbakar kan, betul tak? Yes. Pengalaman belum lagi lah. Terbalik. Dia terbalik dia kena tahan tangan ni daripada terkena bahan-bahan yang tajam dekat go-kart lain. So beza tau. So biasa yang go-kart ni harga dia paling-paling premium pun 700 je. Yang go-kart punya paling hebat pun. Betul. Tapi kalau kereta yang basic pun dah 1000. Kereta as in you say GT lah. GT atau apa-apalah. Kereta lah, saga pakai saga ke, main kat track Sepang ke, saga cup ke apa. Masuk track Sepang. Kereta lah kereta. Kereta So betul. they also have to wear gloves lah. Sekejap kita kejut tengok anti van sekolah pakai glove kan. Dia punya grip pun ada beza lah. Dia punya grip. Go-kart dengan kereta dia punya grip berbeza lah. I honestly when before the show I did not had any idea that we're going to spend 5 minutes speaking about glove only, but it's very interesting to know. Jangan salah beli. Yeah, okay. Tapi boleh start dengan glove kebun. Yeah, glove too. Because saya sebenarnya the first glove that I used when the normal race that I remembered is a glove gym. Ada lubang tu. Sama. Saya dulu pun pakai that's the first lah. And because sebab sebenarnya dulu pun winter pun saya pernah guna lah. Sebab yang penting ada something to cover your hand. Betul. Yeah, that's as a starter lah. Betul. Yes. Okay, next is kasut. Kasut. Okay, lepas dah beli glove, saya sarankan beli kasut lah. Sebab kasut ni dia ada ciri-ciri yang sesuai untuk go-kart lah. Betul. Sebab apa? Yang paling senang lah saya tunjuk. Maaflah kasut ni buruk sikit Dia nampak sangat racing kot. Buruk tapi banyak kali podium dah kan. Sebab dia buruk Okay, so dia ada belakang, dia ada macam a curve. So ni untuk merehatkan kita punya ankle semasa race macam ni. Mungkin boleh tunjuk kat kamera. Mana kamera? Ni. Kamera So dia curve. So dia akan rehatkan kaki kita semasa pegang pijak throttle. Kalau kasut biasa, kasut jogging dia tak membantu, dia tak ada curve ni. Check. Langkah kaki dia segan pula kan. So dia ada curve. So dia akan merehatkan kaki kita dan juga protect lah kita punya heel kita lah. Itu beza. Dan dia juga dia punya tapak dia nipis. Tapak dia nipis. Feel pedal tadi. Kita feel pedal dia. Okay. Kalau tapak the pedal and you are one lah. Yes. Kita bergabung dengan kereta melalui maksudnya antara kita dengan kenderaan tu, dengan go-kart tu, senipis kulit bawang dah kita punya pemisah ni je. Saya tanya Coach Zik lah. Kalau macam contoh kita pakai kasut tebal kan, ada beza in term of performance ke ataupun kata boleh improve seseorang driver in term of kasut ni? Okay, good question. Ramai tanya. First saya cakap lah,
it's a motivation for you lah. Motivation. Kita pakai ada right apparels kan, safety gear, you rasa lebih confident, you rasa lebih motivated. Rasa lagi selamat lah kan. Rasa selamat. Okay, so Rasa lagi laju. Rasa lagi laju, tambah HP. Okay, so itu first lah saya kata, motivation. Okay. Beli dulu, tak apa, beli dulu. Yang kedua, of course dia membantu sedikit sebanyak. Sebab apa? Tadilah dia boleh lebih feel dan dia lebih selesa. Okay, selesa dengan kegunaan kaki tu, pergerakan macam ni. Okay, so itulah saya sarankan, lepas glove, kasut lah. Kasut. Okay. Then we have. So that is just a trophy that you guys need. Behind the trophy ada ingat kunci kereta bukan ya? Tak. Okay, so yang ni adalah bahan orang kata assistant lah untuk kita race. Ada race yang tak membenarkan pakai benda ni, ada race yang membenarkan. Kalau fun cup biasa dibenarkan. Boleh ini ke kamera saya lah. Oh, kamera. Oh, 360. 360. Macam Oh, it can attach to your Atas ni. helmet lah. Betul. And that one is Ini intercom. Intercom? Punya, Shopee punya je. yang so maksudnya boleh Interaksi. bercakap antara driver ke ataupun Jangan cakap apa, nanti bergaduh. bercakap dengan the Teammate teammate. kat atas. Manager lah. Oh, manager. Yes, manager. Oh, I did not know this. Oh, in go-kart also you have an intercom, is it? nowadays banyak ramai orang buat sebab Membantulah. salah satu betul membantu untuk driver tu kita improve mana dan juga communication lah. So the like the series championships and all that, they use this actually. Kalau international as far as I know, kalau international series diorang tak benarkan untuk race car especially. Betul. So Sebab dia race card, dia ada meter. Dia boleh tahu lap time. Sebab kita bila kita buat satu pusingan kan, satu lap, kita nak tahu timing kita okey tak okey. Oh wow. Jadi bila kita main fun card, tak ada meter. Jadi kita nak tahu daripada screen tepi tepi track ke atau daripada com ni lah. So ini adalah wajib untuk ada ataupun aksesoris tambahan untuk improve driver. Saya jawab. Sebab saya banyaklah bertanya kan. Sebab saya mengajar orang, jadi optional lah. Because I've never actually, I really didn't know that there's an intercom for go-kart. I only know there's team radio in F1, but I didn't know there's actually an intercom. Wow. Okay. But international series tak ada sangat lah. As far as I know, memang tak dibenarkan lah. Macam SWS tu yang tak dibenarkan. Lebih ke betul. Endurance memang memerlukan. So you have earpiece as well lah? Yes. Oh, okay. Dia lebih pada dia function bila masa endurance. Ni betul. Pakai endurance kita. Oh, endurance. Okay. Endurance tu apa? Endurance tu apa? to Mungkin everybody, boleh endurance explain bagi sikit. pakai Okay, lah. untuk race go-kart selalunya dia ada dua jenis race lah. Okay. Satu kita panggil sprint race, individu. Endurance. Okay. Sprint. Sprint race. Okay. Dia macam F1 lah. F1 lah, betul. okay. Yes. Berapa laps Betul. daripada start from one lap until ke berapa betul lap lah. 50 ke betul. 30 ke 20 ke 15 ke ya. Okay, that's sprint. Okay, sprint. Okay, lepas tu lagi satu kita panggil endurance. Endurance ni dalam satu race, contoh kita main 2 jam. 2 jam. 2 jam atau ada maksimum 24 jam pun ada. Maximum is 24 hours. 24 Okay. Okay. Jadi dalam 2 jam tadi ada teammate kita lah. So kita ada teammate, kita tukar-tukar. Contoh Cuba pasukan lah. satu pasukan. Okay. Kita main 30 minit, masuk pit, tukar driver, dan kawan kita sambung, main lagi 30 minit. Macam tu. So dia masuk, kita sambung semula lagi 30, dan last kali dia main lagi balance 30. Aku faham. Dia macam lari pas baton. Betul. Yes. 4 kali 100, Jadi 4 kali 200. untuk kita dapat info lah, bila nak kena masuk, bila nak kena isi minyak, semua bergantung pada comms tadi. So manager kita akan bagi that's tahu. why so for endurance, that's why it's more. Sangat memerlukan. Okay, understand. Kalau individu tadi lebih kepada praktis lah. Untuk praktis kita nak tahu timing kita berapa. Okay. So you don't have to like go to the pit stop and buka helmet and all and talk to the manager kalau you practice. Betul. Okay, understand. And there's one more here. Ke ini hanyalah bag sahaja ke apa? Yes. Okay, what is that? That's not the rib. Yang owner dia cerita. Okay, yang ini adalah wig. I really apologize to the listeners. Yeah, but I'm just explaining. There are a lot of gears actually, listeners. So if you want to check them out, try to check out on YouTube.
and listen back on this one lah. Yeah, Okay, sambung. this one is a weight vest. Weight vest? Pemberat lah. Okay. Dalam sesetengah perlumbaan, Okay. dia mewajibkan minimum weight. Oh. Contoh ada yang saya join, dia mewajibkan minimum 80 kilo. Okay. So 80 kilo, kalau driver tu kurang daripada 80, dia kena tambah berat. Jadi nak tambah berat tadi, ada beberapa option lah. Salah satunya weight vest tadi. Kena pakai. Kena pakai. Atau kita boleh letakkan pemberat tadi dekat go-kart. Oh. Jadi akhirnya akan It's dapat fair for everybody. Betul. Okay, I understand. Okay, faham. So tak adalah kau ringan, betul. kau boleh Tak ada alasan. Boleh kau laju lah, kau ringan. Pelesit dah. Oh, okay. Semua alasan keluar. Does that count in Formula 1 and all also? I know they weigh themselves, tapi there's no like. Dorang ada minimum Ada weight. minimum Oh, weight. ada. But they weight together with the car. Ya. Oh. Yes. Okay. Alright, so kita dah sembang pasal go-kart, dah tahu kepada ni extreme lah. So kepada first timers, if you want to go to any go-kart place semua, you can just go. You don't need to have all this stuff, right? Yeah. So this is in detail to bagi tahu to everybody about go-kart, because we've never actually had anyone to come to Better Call Sukan to speak about go-kart and in detail like this, which is I'm really appreciative and thankful for this. Kepada orang yang first timer yang datang tu, yang diorang datang, jangan cakap it's an expensive sport. Adakah it's an expensive sport, ya atau tidak kepada anda semua? Siapa start tu? Aku lah. Sila. Aku rasa betul, ya. Yes, it's an expensive Rasa sport. lagi. Ya, okay, but ya kalau korang nak serious into it lah. Kalau untuk like, oh this my hobby, main sebulan sekali, tak ada expensive pun. Betul? Tak mahal pun. Kalau korang serious dan you It need will- all this gear, I think I believe more than 5-7,000 kan. Yes. Wow. betul. Kalau serious. But if you just for you guys, is it an expensive sport? Because maybe that is the hardest tarikan for people to Betul. come to Pocket lah go-kart. kan. Yeah. Sebenarnya kalau you compare dengan main bola ke, compare dengan badminton, sangat mahal lah go-kart Yes, ni. even like contohnya kalau lari, people now they run, Run. you just have a shoe and you just run. Yeah. Yes, run, and then you masuk running punya event pun less than 100 Kita kan. macam dah boleh menakutkan jalan. orang lagi je sembang pasal ni semua. But no, it's just we're just Info lah. kita sembang info pasal Info. if you want to go further. Yeah. But kalau normal, yeah. Dia memang kebenaran tu memang menyakitkan. Kebenaran so ni lah kebenaran dia. Okay, so memang mahal. Orang kata, oh nak main go-kart berapa ringgit? Average lah kat Malaysia dia dalam 60 plus lah. Average yang ambil tengah 60 lebih. Untuk 10 minit. Okay, average 60 10 minit. Yeah, so orang akan terus compare. 10 minit je? Yes. Mahal RM60 10 minit. Aku main bola 90 minit. Aku baru bayar paling mahal pun main kat turf yang apa? Kan? Ya, elok Turf sikit lah. RM30. 30 ke 40 lah. Puas main kan. That's one lah. Main futsal pun RM1 je seorang. RM10. Ni tiba-tiba 60 lebih, 60 lebih. 80 pun boleh. Ada pun 100 walau main T4 kan. Tiba-tiba main 10 minit je. Yeah. So orang comparison wise. So nampak mahal lah. Dan memang mahal pun sebenarnya. Okay. Cuma kalau you macam brother kata tadi, main jarang tak ada masalah. Tapi kalau you main tiap minggu nak race, nak practice, rasalah poket tu. And Tapi add on sikit. Yes. Actually 10 minit tu dia sebelum masuk dia rasa macam, ui 10 minit tak puas tu. Bila kau dalam track 10 minit tu macam, ui bila nak habis ni? Bila nak habis? Bila Marshall nak panggil aku masuk ya, aku dah tak larat lah. Sebab sukan dia penat. Motorsport ni penat. Contohlah satu track kadang-kadang ada 24 turn. okay. Okay, dalam satu lap lah. Ya. Okay, ada 24 turn. So imagine kita main 10 minit tadi, boleh buat 10 lap. Okay. So dalam 24 turn kita akan pusing Kiri kanan, kiri 24 kali lah. Okay. Okay, jadi kalau 10 lap bermaksud 240 kali kita Pusing lah. pusing Uish. steering. Jadi dia nampak macam sekejap 10 minit. Tapi 10 minit tu sangat memenatkan lah. Okay. Dia berbaloi.
Dia cakap 10 minit sangat memenatkan, tapi dia buat endurance Berjam-jam ni. Okay. I can give an input because I have done this sport also. I always say to people, contohnya lah, kalau my cousins or friends who ask me about go-kart and all, I would say yes, it can be two things. If you're the 10 minutes too, walaupun it's the time trial or you race with your friends, or it can be the best 10 minutes of your life, and it can be the worst 10 minutes of your life. So because if the best 10 minutes, because you feel very good and you feel so fun driving in it. Yes. And you get tired and you be fastest lap ke apa ke, you beat your own personal time. It can be worse also if you go to like a normal kart and then there's other people as well racing as you, and they are driving like a couple on an LDP and they're just blocking the road. So it can be it's out of your control lah. So that's why I say it can be the worst 10 minutes of your life. You can have salah corner and accident and all, and then kalau accident tu, do you miss 10 minutes habis macam tu ke apa? Habis lah macam tu. Habis kan? Tambah-tambah lagi kalau first timer dia try, waktu dia langgar. So Tapi correction sikit lah. Dia kalau go-kart tu rosak, yes. Betul. Tapi macam first tadi kita cakap, fun kart ni dia ada bumper. Betul. Okay. So dia slightly contact tu dia tak ada damage pun sebenarnya. That's why the bumper exists. Betul. Yeah. So macam aku dengan kau sebelah-sebelah kan, kita geser-geser sikit. itu tak ada masalah. Macam pergi pasar malam bro. Pasar malam pergi geser-geser, tak adalah dia marah pun kan. Sikit-sikit tak apa. And also I've had before, like contohnya your card tu rosak, you can just go to the pits and just change the card, right? Betul. Kita bayar. So the question is, yes, kan? Semua setuju it's a bit expensive kalau if you compare, but once you're in it, it's very hard for you to like stop go out, right? Although it's this is from, because kalau I tak main, I would not understand, but senang cerita, you have to try it first. And then it's actually not as easy as you think it is. Because if you go and see, alah slownya, kenapa dia orang slow sangat? But once you're in there, you feel like you are Lightning McQueen. You feel like I am speed. Yeah, you feel very fast. And I think everyone should actually try at least once. Kan? Betul. Is there anything you want to add about go-kart actually before we move to project karting? Untuk ni lah, untuk kepada pecinta kan, dia memang minat kelajuan. Dah minat kelajuan. Lah kan. Pecinta kelajuan, bukan pecinta go-kart. Bukan, pecinta kelajuan lah. Okay. Patut try. Okay. Dan dia tempat yang macam Putra cakap tadi, tempat yang tepat untuk kita laju. Okay. Berbanding kita dekat jalan raya lah. Okay. There's another question. Nowadays, there is so many go-karts in the Klang Valley. Okay. As a kart. Betul. Not being biased, because beside me, there is a manager operation for go-kart ni. Kalau orang first timers lah, where should they actually try? Contohnya a safe or orang kata, sebab kalau F1 lah kan, they have like an easy track. Betul. Easier track. Betul. Harder track. So in this Klang Valley, from your point of views, which track is, we're not actually, they're not sponsoring us, but where do you guys like can suggest to people, and also diorang punya pemakaian actually macam mana? Itu penting. So ini personal opinion lah. Personal opinion. Okay. So saya start dulu lah. Okay, so for me the best track untuk you start dulu, of course bukan dibayar pun juga. For me is Horizon Berenang Circuit lah. Horizon Berenang? Dekat Semenyih. Berenang lah. Dia dekat Semenyih. Dekat Sebelah Semenyih? Eco Majestic ada. Masya Allah, jauh. Niat nak kena pergi first time. Oh, that's the safest lah actually. For me is the safest lah untuk beginners. Sebab dia tak ada a very long straight yang menyebabkan go-kart tu laju gila. Dia tak sempat nak laju gila macam kat Pinnacle. Memang sempat laju gila dekat Turun Bukit sampai turn 4. Pinnacle is elite lah, USG. Yes. And then dekat City Karting dulu pun ada long straight juga. Yes. So yang HBC ni, kita panggil HBC sebab saya banyak coaching kat sana. Okay. Saya juga dah di-appointed as a rakan jurulatih di HBC lah. Okay. Tu ada logo HBC kat sini ni. Okay, so sana dia banyak short corners. Okay. Tapi bukan short corners yang sangat memenatkan macam indoor lah.
So dia balance. Oh, it's an outdoor go-kart. Yeah, outdoor. Okay. Dia outdoor. Dia balance. The facilities dia well maintained. Okay. So for me, dekat HBC is better because kalau I nak coaching orang, I akan buat dekat HBC. Sebab kalau you dah faham basic of turning the steering, throttle control, braking points, your racing line dekat HBC, you dah boleh pergi kat track mana-mana pun dekat area Klang Valley ni. I cakap lah. Sebab apa? Yang kedua, sebab kat sana jauh sikit. Bila jauh, taklah se-havoc yang dekat KL ni. Tak crowded lah. Tak crowded sangat. Okay. Jadi kalau you nak try, you boleh cuba ke sana dalam keadaan yang tak ramai orang, you tak takut. Okay. Macam tenang lah. I'm not being paid Not being paid tapi my personal opinions lah. Okay. Tapi jauh sikit lah. Mungkin Jamil ada tempat lain ke? If you tak ada tempat, if you have, kalau macam saya, anywhere, and maybe I want to add, there's a lot of go-karts now in the mall. There's indoors, there's electric, there's outdoor. So for first timers, how do they where should they try? Should they go to the malls? Like, yeah, you said to go to Semenyih is one thing. I have a friend that lives in Semenyih. You can go there. Tak tahu dia pun tak tahu ke tak ada. But yeah, any Indoor. feedbacks, Okay. what's the difference first For me lah. Okay. Yes, banyak go-kart track dekat Klang Valley. Selangor, Klang Valley. In the mall, In the outdoor, mall. electric. For me, each track they have some dorang punya Speciality. own technicality. Betul. Oh, okay. So I cannot say like you should go here, you should go there. You should go all track, Yes. so you can compare. Track ni macam Ritz kata kan, kata track beranang very very easy kan. So pergi tempat lain pula. Okay, so dari situ korang boleh belajar semua jenis technicality of the track. Ada yang indoor track is not easy. It's not easy to drive. I can say. Okay. Okay, Yeah. trust me. Dah So rasa dah. you rasa want ketinggalan. more challenging, like aku rasa macam nak drive Monaco. Go short track banyak. Okay, you want like feel you drive in Silverstone ataupun Suzuka yang ada laluan jambatan kan. Ada LYL, you can go. So for me, each track ada karakteristik dia. So for first timer, you Pergi je lah. pergi mana yang korang nak. Korang rasa tengok TikTok kan, macam uish kat sini macam ni. Korang pergi sini, next korang pergi tempat lain. So korang boleh compare sendiri. Okay. Mana yang sesuai dengan korang punya level lah. Speaking like a team principal lah, Putra. Plus dia kena tengok bajet juga. Dekat rumah dulu. Anything you Okay, want okay kalau tanya saya, Put dah cakap, Zik pun dah cakap kan. Jadi saya tambah sikit je lah. Yes. Untuk fun tak ada masalah, pergi mana-mana saja. Okay. Untuk pemula untuk jadi pelumba lah kan. Untuk pelumba, yes. Okay, untuk pelumba To try. try pergi track yang susah. Track macam yang Putra kata tadi kan. Ada track yang sangat susah, indoor ke apa kan. Pergi track yang susah, master dekat sana. Then bila kita pergi dekat track yang outdoor, kita Boleh senang tutup untuk mata lah. betul, yeah. So outdoor is boleh kata easier Yeah. than indoor Betul. because there's outdoor there's more, if error prone is boleh lah. Contoh you just skid off the Betul. track Yeah. because indoor there's no room Betul. for error. Betul. Is that Betul. why you're Yes. saying indoor is a bit harder? Yeah. More to consistency lah. Kalau yang indoor ataupun yang ada je track apa outdoor yang sempit-sempit banyak. So macam Jamil cakap try to go not too hard. Okay, ada go-kart track yang susah gila yang sampai orang pun nak datang menyampah. Okay. To be honest. So pergi yang kata susah yang tak terlalu susah lah, so that you know what to expect. And okay? also just sama-sama worth the money lah. Worth the money. Bajet first lah. Bajet lah. Ikut This bajet lah. question, Korang bajet tinggi sikit pergi lah go-kart yang smart banyak kan, support go-kart track kat Malaysia. Betul. Yes, there's a lot now in the malls, but not only in Selangor, dekat Northern side, kat Johor kat selatan banyak. Kelantan ada go-kart track. dah. Yeah, Kelantan even- ada. Ada mouse cutting. Jamil first time dekat Melaka, right? You said Ah, now, Betul. eh? Betul. Kelebang. Bang. You have to explore. Pahang ada Kelantan.
Pahang ada, Kuantan Genting ada. Genting pun ada. also ada Genting now. betul. Banyak, everywhere. There's everywhere go-kart now because it's growing, and I think everyone wants to. Maybe it's like a bonding session with the friends and even colleagues and all. I think that's why. And one the question that jawab is first timers yang datang fun. Contohnya me, Doris, Nat, Ana we all from Audio Plus nak pergi go-kart. What should we wear? What kasut should we wear? Shorts, yeah. What should we wear actually? So actually untuk pemakaian tu simple, just sport punya Sport attire. attire. Sports attire lah. Tapi betul. kasut mesti ada lah, kasut yang bertutup. Kasut yang bertutup. Yang bertutup. Nak pakai sneakers ke macam boleh. Converse ke Macam boleh je okey lah. lah. Saya nak pakai Even- saya punya kasut Kaif ni pun boleh lah. Boleh. Even kawan saya dari office pakai kasut kulit pergi main go-kart. Oh ya. Oh. Mesti boleh sebab kasut, mesti kasut. Bertutup. To protect. And then seluar kalau boleh seluar panjang lah. Kalau seluar boleh. panjang. And then The reason is the engine is dekat yes, ke kita hot ke? terdedah lah kalau seluar pendek tu banyak. Injury lah, boleh injury. sangat ke. Salah batu lah. Sebab betul. dia kita tak jangka. Macam tadi cakap kan, ada masa kita main dengan pro level. So memang dia orang aware benda-benda macam tu. So ada masa kita join dengan beginner. Jadi Yes. dia orang tahu tekan je. Okay. Dia dah tak aware tentang keselamatan. Bila perlu break, tak tahu macam mana nak break. Jadi pakai fully tadi lebih selamat untuk elakkan daripada scratch apa-apalah. Insiden. Lebih recommend lah. Baju jangan yang longgar sangat. Macam baju jangan yang terlampau besar, baggy, sebab dia menyebabkan angin tolak, dia berterbangan belakang, mungkin boleh masuk enjin, kena kat axle tayar dan sebagainya lah. So benda tu mengganggu. Biar firm, pakai yang sukan lah, athlete, just nice to your body. So it doesn't matter long sleeve ke, pakai windbreaker bukan, macam saya, tak bukan apa. kewajipan. Boleh. Oh, okay. And then saya nak tambah sikit tadi tu Sekali. pasal apa tadi, pasal race dengan pro dengan beginner. Ya. For all those kawan-kawan yang mula nak start go-kart, jangan takut nak race sekali dengan pro. Betul. Ataupun regular. Sebab lebih selamat you all race dengan orang berbanding you join dengan yang baru nak start. Betul. Okay. Saya pernah kena tibun macam tu je oleh beginner dekat turn 4 LYL. Wow. Okay, so diorang tak tahu, dia macam panik, mungkin tak tekan brake, so kena. So better, itulah nak tambah tadi lah, better, lebih selamat you race ramai dengan yang laju berbanding dengan yang tak laju. Itu tambahan sikit lah. Sebab apa? Sebab yang pro ataupun yang regular kata ni reti mengelak ke, ataupun dia tahu macam dia ni first timer, kita boleh macam elak-elak kot, kita tahu kan. Itulah betul sebab dia tahu, dan dia tahu handle go-kart, dia tak ada buat benda yang tiba-tiba, dan dia boleh elak. Dia laju. Reflect dia lebih cepat lah. Reflect dia lebih cepat. Kadang-kadang yang baru belajar ni, dia mungkin panik ke, gelabah ke, dia tersalah tekan ke, dia terpusing tiba-tiba tempat yang salah. So yang belakang ni yang baru juga terkejut pun terlanggar. Join the crash. Kalau yang regular belakang dia nampak ni beginner ni, so dia ready dah any outcome. So dia pusing reflect Dia reflect dia lebih ni lah. I really hope because that if anyone that's listening or watching akan rasa nak pergi go-kart, because we are at almost an hour speaking about go-kart 101 to you guys in detail, and also there's a lot actually we haven't covered yet. Macam if you go to go-kart, there's time trial, there's Grand Prix, there's even two-seater go-kart. Ada macam-macam yang kita tak sentuh. But we want to move forward to and also apologize to the listeners and viewers. Kita akan extend a bit sikit because I have the rights to extend it, and because the topic is very interesting. And yeah, let's talk about your coaching school. That's Yes, Putra, which betul is Project Cutting. With the K is the 7. Which one? T is 7. T I is the 7. Thank you, enough. T is the 7. Okay, so Project Cutting. Okay, project dekat helmet dia ada tulis. So project cutting ni before kita tanya ni, tanya Coach Zik what is it, what I know first, ladies and gentlemen, project cutting ni is a coaching school kepada, doesn't matter what age you can have, you can go, and there's instructors to help you how to not be a racer, maybe I don't know, maybe just be, you know how to drive lah. So I don't know what is it, because I've not really heard there's a cutting school rather than a racing academy. So is it different or what? So let's just ask the founder himself. Okay, for Project Cutting, thank you. It's a initiative sebenarnya. Dia program untuk kita memudahkan
absorption of new talent into the motorsport punya industri lah. Sebab kita ada team memang buat practical, kita buat memang ada certified punya ni lah coaching semua kan. So Project Karting ni, my initiative adalah untuk fill the gap antara pemula yang baru nak masuk dengan pro team. Okay. So there's a big gap actually. Orang tengok dekat TV, oh F1 best, layan Lando Norris menang semua tengok F1. Dia minat, maksud dia dah ada minat. Tetapi dia tak tahu nak pergi mana dulu, first step. Dan dia tak ada kawan dan tarik, dia tak ada community yang support. Kalau saya dulu, sebab company buat kelab sukan, buat go-kart race. Event lah. Ya, ada sebab spark. This is my thing. This is my sport actually. Bukannya boleh sepak, contoh So orang-orang ni, dia mencari, dia buta. Mana aku nak pergi? So saya buat Project Karting ni untuk menjadi first baby step. baby step. You masuk je, I ajar everything. Kalau you dah level alien atau saya panggil jerung, laju, you nak masuk dalam team pro, you nak bayar untuk race level-level SWS ke, level MKC ke, level lebih tinggi. So silakan. So I nampak, this is my discussion with my partner lah, which is Coach Arif lah. Dia orang lama dalam bidang ni. Dia kata memang from pemula, beginner ke pro ni, there's a big gap. Okay. So big gap tu adalah yang kita main sekarang kan, fangkat. Itu yang kita kena structure kan. So saya cuba structure kan, bila you dah start nak main go-kart, you main suka-suka, you minat, why not you buat coaching dulu. Basic coaching yang dengan saya lah. Coaching dulu, belajar basic je, throttle control, braking points, racing lines, very basic one. And then bila you dah rasa dah selesa dengan go-kart, you dah mula join racing. Okay. Racing pun Project Karting buat juga. Hari Sabtu ni ada racing dekat Pinnacle Kart, 10 Januari saya buat. At the point of this recording lah. Yes. Sabtu ni kita buat, saya panggil sebagai Rookie Rush. Maksudnya liga race untuk rookies. Okay. Rookies tahulah kalau F1 Macam mana kita nak bandingkan yang dia rookies ataupun dia ni? Ini memang grey. Tapi saya selaku founder benda ni, saya akan tapis. Okay, so biasanya rookies of course dia baru start main. Kita kenal lah. Okay. Memang dia noob lagi lah. Tak boleh lah. Itulah. Atau belum lagi. Dia baru start main. Okay. Ataupun dia biasa main, tapi dia masih belum sampai tahap level yang boleh pergi ke depan lah, boleh pergi jauh lah. Dan ketiga, orang yang pernah main dulu, dia berehat lama. Harimau yang sedang tidur. Oh, okay. Macam bro lah. Okay. So pun kita jemput main sekali refreshment. Okay. Refreshment. So tempat untuk rookies, newcomers, regulars yang dah lama stop, nak start balik, refreshment, boleh join this race. Are you planning to do it like every quarterly, every month? Every month. You're trying to do ada jadual dah. I dah book dengan some tracks. Okay. Setiap bulan ada satu. Dah keluar kalender lah. Dah keluar kalender dah. Macam F1 ni. Yes. Okay. Kita nak bagi vibe tu lah, supaya orang rasa selama ni F1 tengok kat TV je. Kalau go-kart, aku sendiri F1 driver tu. And then if contohnya they come, do they need to come with a team or they come by themselves or what? Depends on the race itself. I buat dua. Pertama sprint, yang kedua yang endurance. Macam saya kata, endurance perlukan team lah. Okay, understand. Maksudnya masuk Januari ni saya buat sprint race, Februari saya akan buat endurance race. Okay. Endurance race perlukan 2 orang satu team. Jadi team lah. Berapa lama endurance? Saya buat permulaan sejam saja. Saya nak introduce. Okay, bagi 3 jam tu. Tapi mungkin boleh bagi tahu listener lah. Okay, macam siapa yang macam dengar kan, kata aku nak join tapi segan. I think benda tu pun memain isu peranan penting kat Arif kan. So macam aku nak main ni tapi segan lah. So macam mana kita nak approach? Kata just datang je ke ataupun? Itulah di mana Project Karting main peranan. Which is sebagai platform. Okay. Untuk ajak orang. So basically you are creating a macam grassroots for coaching for people to race craft, to know their race craft better ke or what? Up to dia punya keinginan. Dia nak dia main fun lebih serius, nak jadi serius hobi, ataupun dia nak main race, nak join race, ataupun dia nak jadi pelumba go-kart yang memang serius punya. You can semua provide them all. Boleh. Do you have a syllabus for it atau tidak sebenarnya? Ada syllabus biasanya, tapi untuk beginner of course lah yang tadi lah, throttle control, braking points,
racing line itu saja. Is that why you have the intercom? Do I go to the class? Yes. Yeah. Apa yang uniknya my training program ni adalah, this is prior to my previous experience dengan Coach Arif lah, masa saya jadi instructor dekat Siti Khatisah Alam. Okay. Kami guna bahasa isyarat je. Dalam go-kart tu tengah bawa tu. Old school. Bawa 1 to 5 tu. Okay. Perang. Tekan 1. Maksudnya minyak. Kalau dia tengok, dia nampak lah. Kalau dia tak perasan, tak nampak lah. 2 break. Jadi benda ni kecil je. Jadi vision tu budak tak nampak. So I improvise. Intercom lah. So okay, depan turn 4, break early. Hand sign dan juga intercom sekali. So the coaching is very effective because dia dengar direct. Itu time follow lah ke? Time follow lah. I belakang. So you have to drive as well to follow, or you? I memang sentiasa dalam track bersama dengan klien dan student lah. Yes. Because the best way untuk belajar, macam Jamil pernah cerita dulu kan, adalah follow belakang yang laju lah. So bila follow, kalau follow kosong, mungkin dia tak tahu apa kau nampak ni kan. Intercom. So kalau kita follow belakang yang laju makan pasir je. Jangan follow Jamil. Follow saya boleh. Saya slow sikit. That's a for go-karters lah, sebab kita dah terlalu follow and then dia buat mistake apa, kita masuk pasir. Is it like that? Bukan. Laju sangat kita makan pasir dorang lah. Makan asap. Kena tinggal. Okay. Dia tak boleh makan asap. Go-kart tak ada asap. Okay. So makan pasir. And do you need to go to the coaching also, Jamil, sebenarnya? Ke you are one of the students to ni ke, or you untuk saya, tapi dia bergantung kepada driver tu sendirilah. Ada driver memerlukan coaching lah. Okay. Ada driver dia boleh explore sendiri. Okay. So untuk saya bukanlah saya tak memerlukan. But you support this. Support because you benda ni perlu ada. Betul, yes. Tak ada dekat the country ke? Not much, because I know there's racing academies. Ada. Is that different? Is that lah. different than coaching actually, from your project cutting? Macam ni sebenarnya. Ke is it just memang ada yang berbayar. Yang lebih high level lah. Level dan daripada tim yang betul lah, maksudnya tim racing sport lah, racing motorsport team lah. Cuma yang saya ni, saya nak fill the gap tadi. Saya nak mudahkan orang nampak ada community coach. Okay. Itu saya. Community. Yes, so it's for the community. So dia dah one step easier, baby step dia senang. Okay. After dia dah mula one session dengan saya, dia dah rasa memang this is my things. Ini benda saya, ni sport saya. Saya boleh sarankan lah pergi ke the team A, next level team punya, B, team C yang bagi training yang lebih proper. From the ex-driver semualah. So baby step. So contohnya lah, there's a lot of like I said, our Audio Plus team, Better Kosukan team nak pergi just a session coaching dengan you guys. Will you provide that actually? Yes. Coaching session of go-karting. Coaching session. Yes, basic of go-kart. Saya akan guna Fakat. Okay, my model senang je. Kalau individu lah seorang, dia akan mula dengan naik double seater dulu. Naik double seater. Yang 2 seat. Double seater is 2 seats of go-kart. Okay. So I duduk sebelah I bawa dalam satu sesi, bawa dia tengok dulu, dia feel. Habis next session dia bawa pula. I tengok. Mulalah. Pelik-pelik kan. I tengok kaki dia mana, bawa double seater tu lah. Yes, I duduk sebelah tengok. I cerita lah dengan guna intercom. So dia dah experience dengan coach kat sebelah. Dia rasa selamat. Sebab saya boleh handle. Kalau terlajak saya boleh. Kelas memandu lah ni. Kelas memandu lah. Cuma kelas memandu lagi bahaya, tak ada steering, ada brake je. Ada brake Yang go-kart ada steering. Yang go-kart double seater tak ada brake, tapi ada steering. Kita boleh pauk. Kalau ada nak langgar orang, saya pusing. Contoh. So lebih selamat dan kita build up confident lah. Dah habis yang tu, saya dah tengok okey dah kot. Dah boleh masuk single seater lah ni, sodi kan. Masuk single seater, saya bawa depan. Bawa sampai dia selesa, saya belakang pula. Tengok dia buat. Kalau dia macam orang mabuk lagi, saya pergi depan balik. Follow balik. Intercom. That's why intercom penting. Dan kamera. Bila habis sesi tu, saya akan buka kamera. Ni dah rakam, dia boleh buka terus dekat handphone. Tunjuk terus tadi apa you silap. Kenapa you tadi termakan pasir. Why? Tunjuk balik. Silap tu in term of apa? Macam silap break ke, silap kata ambil corner ke? Ada teknik ke? Banyak lah. Biasanya breaking points lah. Dia miss the breaking points. Betul. Dia terlajak overshoot. Break lambat lah. Ataupun dia steer in tu
awal sangat, jadi early apex. But are you teaching that only at a certain track? Ke you are teaching like general, like if I go to this track, I can know where's my breaking point already. How is it like? Setakat ni saya buat dekat 2 track saja dulu, iaitu Horizon Berenang dengan Pinnacle Cut. Pinnacle is the USJ, USJ dah. The elite. Used Tapi to be saya elite. my ni adalah lebih HBC lah. Sebab Okay. apa? Sebab situ tak ramai orang. So you can have classes Ya, there. senang, tak ada Okay. banyak orang main. So I only fokus, dan orang tu pun rasa selamat sebab just me and coach, 2 biji je gerak. Kalau contoh macam ada satu driver kan, dia macam dia ada race kat kita Sepang lah, contoh Okay, Sepang. dia ada race dekat Sepang. Go-kart Sepang. Go-kart So Sepang. aku macam aku tak pernah race ni kat sini. Boleh panggil untuk boleh coaching aku kat Sepang. Boleh juga. Cuma kalau saya rasa saya macam tak ada masa ke, saya akan carilah rakan saya. Dia boleh coaching juga. Oh, dia, you're a coach as well. dia boleh coaching. Kata, How many coaches? How many coaches you have in your team then? Setakat ni saya seorang sajalah. Saya boleh Okay. manage lagi. Tapi kalau ada keperluan, saya akan panggil rakan-rakan saya lah. Even pun boleh jadi coach juga kalau ada masa. Saya nak belajar. Saya yang harimau yang dah lama tidur. Kita. Saya bukan harimau, saya kucing. Alright. Kalau kucing aku tikus. Ada lagi. And what contohnya orang dan listeners kan, what is the difference of project cutting and any other, ke ada yang do this as well, ke are you the Ada je. pioneer? Ada je yang coaching personal one-on-one. Biasanya yang champion macam Jamil ke siapa lagi lah, beberapa nama memang dia buat coaching. Okay. Cuma dia tak siarkan. Dia tak exposekan benda tu. Sebab lah bagi saya lah sebenarnya, orang yang laju ni, dia ada satu, dia akan simpan sikit trik-trik tu. Secret recipe dia secret tak nak recipe dia tak akan cerita semua. share. Okay. Tok guru tak akan cerita semua. Okay. Cuma kalau orang tu lebih suka mengajar, macam Jamil memang saya nampak lah, saya jumpa dia dulu, dia suka mengajar orang, dia sangat baik lah, nak bagi tip free je. So ada orang macam ni, dan ada orang macam bukan kena kod, dia itu hak dia yang habis duit bayar kat track tu beratus-ratus ribu dah kan. RM1,000 okey lah kot, sekali dengan pepperel. Okay, tiba-tiba orang nak tanya, bro, macam mana bro, kau ambil turn ni macam mana bro? Mesti tak nak bagi tahu kan. Ada, tapi dia very eksklusif. Okay. Saya ni tak, saya buat dia for all. Sebab saya ajar basic saja. Okay. Which is rakan-rakan lain yang champion tu, yang semua, yang coach-coach yang lain tu, dia tak boleh marah saya sebab saya ajar basic je. Oh, okay. Tapi kalau track tu adalah track yang saya pandai, saya boleh bagi extra. Oh. Apa tips kat track tu? Contohnya HBC, saya biasa sana kan, dah tiap hari pergi sana kan, approaching, saya tahulah kan. Boleh potong corner lah, boleh. Ya, saya boleh bagi. Ya, saya boleh bagi extra tips. Okay. And the question is, do you have a fee with it? How does do you have a specific payment for it? Yes, For memang ada payment. Do you have a trial class ke apa ke? Macam mana tu? Tak ada trial class. Terus jump into the basic program. Sebab apa? Sebab in go-kart, bila you dah sentuh go-kart tu, you kena bayar. Sebab dia pakai minyak. So there's a cost. Itulah motorsport ni mahal. Yes. Sebab tu kita panggil mahal lah kan. So we said duduk dia kena bayar. It's an expense. Pertama you kena sewa go-kart dulu. Sebab you tak ada go-kart sendiri, you sewa dengan track. Beli Okay. session lah. Beli session ke? Beli session Beli lah. session lah. Yang Beli tu session lah. Saya akan uruskan lah. Oh, Untuk okay. under me lah. Saya uruskan dengan track semua, dah semua settle. Just datang, pakai helmet, pakai yang gear. Saya ajar teori semua dulu. Teori bla 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 bla. Masuk. Teori dia bukan yang before kita masuk tu, yang tengok screen tu bukan eh? Yang tu safety briefing. Itu track akan buat, memang akan wajib buat. Okay. Dari segi keselamatan pun ada dalam syllabus juga macam ada. Kalau kau crash What do you do? Rules and regulation, what's your response, flex regulation, Itu what you semua ada. respond, your ethics, your attitude semasa track. Semua saya akan cakap. Okay, semua itulah, memang ada lah bayaran dia. Sebab pertama saya nak bayar lah sewa kereta tu, sewa kad dekat track. And then saya punya expertise, saya punya time. Dan barang-barang yang disewa lah. Ni dikira sewa lah. Saya pakai ni kamera. Ini akan bagi dekat student lah. Saya akan bagi video tu pada student. So the package is all in there, and adakah it's standard fee, or it depends on the driver punya kemampuan? Macam mana tu? Macam ada gold Both. package ke silver package ke? Both. Both lah. Both. Sebab apa? Sebab ada yang dah biasa main.
Dah biasa main. Dia nak asah sikit je. Mungkin dia sleeping tiger tu kan. Dia datang balik dan dia belajar saya sekali, habis one off. Dia bayar that amount for one off punya tu. Dia dah okey dah, tahu dah sini, settle. Ada juga yang memang from zero. Macam anak-anak remaja kita yang parent busy, parent ada duit, dia nak dia belajar benda lain selain main bola, main hoki, main badminton, main taekwondo, itu semua dah biasa. So dia nak benda baru. Anak dia pula minat racing. So dia hire saya. Dia akan bayar one off lah. One off sampai budak tu dah boleh bawa dengan selesa, baru saya lepaskan. Okay. Tapi depend on budget parent lah. Kalau ada budget lagi, saya tak ada masalah nak ajar. Sebab benda ni, go-kart ni kena selalu main, betul tak? Betul. Kena selalu main. So boleh discuss lah, macam sebulan 4 kali boleh discuss, ke? Boleh discuss. Saya memang open. Very flexible lah. Very And it doesn't flexible. matter. It's not, you don't only take one-on-one, right? You can take like in a session, you Group. can take group. Boleh, kita akan adjust lah macam nak buat. Cuma kalau group ni saya tak sarankan lah, sebab dia lebih, yalah, bila ramai kita nak fokus one by one tu macam-macam PL perangai. Okay. Ada masalah takut pegang, takut flat out, takut tekan minyak habis. Ada masalah tak reti nak break. Ada masalah steering dia pegang loose sangat. So banyak perangai. Pening Jadi kat tu pening. orang. Better one on one. Ya, pening. So for now you deal with one-on-one dulu. students one-on-one first. dulu. Dia 100% fokus on the student. Yes. Sebab my aim is, once dia dah step into my project team yang coaching, I nak pastikan dia boleh masuk race. That's my first thing. Dia boleh masuk race yang community lah, yang fun race. But is your aim to make them as a racer, or to make them as and like you said, ethics and all, to make, what's your aim actually? Okay, my aim for project cutting is saya buat 3P lah, 3P, huruf P. Okay, Putra. 2P yang pertama. Sebab nama saya pun project cutting P juga. Oh, okay, P. Okay. 3P, The 3P. matlamat saya yang umum lah, umum. Yeah. First, I nak popularkan sukan ini. Okay. That's why ada kamera, I post content dekat TikTok. I nak popularkan sukan ini. Okay. Yang kedua, I nak jadikan I nak ramaikan peminat sukan ni. Peminat lah. Maksudnya racer lah, peminat tu Peminat. daripada racer. Dan P terakhir adalah I nak jadi sebagai platform untuk orang baby step dalam go-kart ni, Okay. sebelum kau fly. It's also, senang cerita, it's another alternative daripada you go to a fun kart, normal track. If you rasa you tak ada gang ke apa ke, you nak buat time trial, you can go with project karting. Yes, boleh appointment saya, kita jalan sama-sama, kita kumpul ramai ke. Sebab memang saya dulu pun memang segan. Seorang nak pergi segan, tak best, tak feel nak bercakap siapa. Takkan bercakap orang kaunter. Mungkin boleh tambah satu lagi P. Target untuk P1. Podium. Podium, betul, podium. So itulah. So dia sangat fleksibel. Kalau you minat, boleh jumpa saya. Just kita start from zero, tak masalah. Start from zero. Semua orang akan mula dengan zero. Saya dulu pun mula dengan zero. So bila mula macam pun mula dengan laju sangat kat tengah jalan. Habis ni suara slow sikit bang. So boleh. And it's like, maybe I don't know lah, because it's quite new to have like that. For me to hear this coaching, but not coach to win, coach to adapt and understand, like you said, minat, to understand more about the racecraft and the sports itself. Why do you wanted to do this instead of a racing academy? Okay. A team, yeah. Sebab apa? Sebab saya tak nak bercanggah dengan tim saya, SAR Motorsport. SAR Motorsport memang ada akademi. Okay, so you have a which is team lah. lead by Coach Arif. Okay. Memang ada team. Kami ada champion Yeah, ESWS. champion sebelah kita ni. Kita ada champion Iqbal Suji, champion apa? SIM Racing. Wakil Malaysia. Iqbal Sim Suji. racing pun ada? Ya. Iqbal Suji is our teammate. So you buat coaching sim racing tidak lah? Saya paskan Iqbal lah. Oh. So maksud E-racing pun sim ada? racing boleh lah juga. Kita kena sambung 3 jam ni show ni. In fact, Iqbal tu dah appointed menjadi salah seorang coach Selangor ni. Okay, Sukma. there's Contoh. one thing I want to ask. Sorry to cut off everybody. Yes, maybe like you said, for parents to go to your coaching class and all. They want to know, it's your coach school ke or anything, is it certified? And if yes or if no, how do you get yourself certified as a coach? Okay, untuk project cutting belum ada certification lagi. Sebab ini adalah tu kata community coach. Community coach. Yeah, understand. Kita friendly punya manners lah. Yeah, it's for parents to know lah. Kalau sebab diorang dengar kita ni. tak nak
kita tak nak orang nampak, aku nak main go-kart je. Alah, nak kena bayar mahal ke? Aku nak kena jumpa MAM ke? Aku nak jumpa KBS ke? Dia berat tau, berat. So kita mudahkan dengan cara ada friendly person yang jom lah, ajak. Ajak, jom lah sekali. Bila you dah dalam bidang ni, baru you fikir, okay, aku nak cari coach yang bekas F1 driver, contoh. Bekas F2 driver, aku nak cari tu. Saya kan bawa lah, sebab saya kenal. Sebab Coach Arif pun kenal, ada network. Kita satu tim ni memang banyak networks. Saya tak nak main go-kart, saya nak main kereta pula kat Sepang, MSF pula. So boleh. So dari sini, dari mula join berkenalan dengan project karting dengan saya boleh tolong. Kau nak pergi mana? Suka tinggal. Expand PR lah, public yes. relation lah. Also a bridge lah, you said. A bridge to sebab ini adalah gap yang besar yang orang tak nampak. Even some authorities tak nampak ada gap besar. Kenapa talent kurang di peringkat race car? Sebab sini kosong. Talent ramai. Ada yang bawa kereta laju tengah highway. Sampai ada anak baru bini dia kata jangan bawa laju bang. Talent. So ada kosong. So orang tak tahu. So saya cuba buat benda ni awal mungkin supaya talent ni tak dibiarkan begitu rugi. So ada. So it doesn't matter any age lah. Doesn't matter. Even you baru start umur 30 hamu, you boleh jadi wakil Malaysia macam Jamil. Itu pergi mana Jamil? Cerita sikit. Itu terpilih gimana itu? Belgium. Belgium dengan Sri Lanka. You got chosen by project karting or tu under SCR Motorsport lah. Motorsport lah. SCR Motorsport. Kita join apa itu? M-Force Malaysia Festival of Speed. So SCR hantar Jamil dengan seorang lagi, siapa hantar? Dua orang. So P1 kan? So anyone can start lah. Betul. At any age. Betul. Dia dapat P1 and then dia dapat wakil Malaysia terus. Tak payah pergi sekolah Bukit Jalil. Saya dulu ada impian jadi you have the cash lah. Yang ni sponsor kan? Sponsor. Fully sponsored by because they saw the talent. Yeah. So itu kata, kalau I dulu nak jadi atlet Malaysia, tak mampu masuk sekolah sains. Orang lain masuk sekolah Bukit Jalil. So apa bila saya nak jadi atlet? Join Fangkat, join go-kart, you menang SWS, you terpilih wakil Malaysia, you jumpa orang KBS, betul tak? Betul. Minta bajet sikit, you atlet Malaysia. Senang tak? I see. Ada shortcut dia. Any other questions that you want to ask for? Because you are part, you know about, maybe not into all this, but maybe because I don't know if you are a coach actually, but you know, you hari-hari tengok orang pergi main go-kart semua. So any questions that you want to ask to project karting actually? Satu soalan mungkin boleh bagi tahu kat listener lah. So competition ni dia macam Jamil join SWS kan. So adakah semua competition yang kata provide you send the driver to national, international final ke, ataupun just ada competition yang just untuk rapatkan silaturahim ke? So maksudnya macam contoh macam aku, kalau aku nak join kan, nak join race ni, what race should I join? Consultancy lah nak cerita yang mana you should join kan. Sebab aku tengok banyak yang buat race. Banyak kat social media sekarang ni, orang buat race, buat 1 tahun kalender kan. One of it is a project karting race lah. So aku letak diri aku sebagai yang baru nak start main ni, dan kira dah boleh bawa, contoh race mana aku nak pergi. Dia macam ada pemilihan yang betul. Okay, macam ni lah. Sekiranya kalau you start masuk, first of all you need to be on time lah. Be on time, and then you try masuk fun race. Mungkin track yang buat, contohlah track K1 ke buat race, fun race kan, night race, pergi join. Okay, and then kalau certain track lain buat Rudy ke buat, dekat stick karting buat, join. Tengok you punya level, skill, and then you improve. After that, bila you dah improve, you join lagi sekali lagi, pastikan dapat dapat result lah, podiums. Bila you dapat podium dekat race yang macam fun race ni, yang community race ni, yang fun-fun je ni, atau terpanggil non-sanction lah, non-sanction ni, bila you dah menang, you boleh fikir dah nak join SWS. So di World Series punya race, contoh yang Jamil join apa, SWS Electric Kart punya Saudi World Series. Okay, ataupun yang saya join tu SWS Saudi World Series dekat LOL Spring Cup. Ini adalah sanction punya event lah, sanction punya race lah, yang mana dia ada nilai dia lah, dan yang masuk tu pun bukan calang-calang lah, jerung-jerung alien semua lah, yang champion-champion. Okay, so itu yang risau. Lagi kita masuk hari kan,
Macam aku cakap dia makan pasir. Makan rumput makan tayar. So baru kita step by step. Yang fun cut, fun race dulu. Lepas tu masuk fun cut yang sanction. Contoh sekarang biasanya dulu ada KRD. Okay. Cutting Race Development, buat kat Sri Shah Alam kan. Last year buat kat Sepang kan. So masuk KRD, dia sanction for the race cut lah. Tapi fun cut pun dia ada jugalah kan. Dia sanction sebab dia ajar cara yang betul. Rules, regulation dia strict. Rolling start, you macam mana you nak rolling start, dia ajar. Kalau you salah, dia penalize you. You kena penalty. Kalau yang fun cut biasa, yang fun race, tak ada penalty. You langgar orang pun, orang tak nampak, orang tak complain, diam lah. So dia free kick lah. So you as the coaching school, you need to know also the what is your client or your student want from it lah. Yes. So you will try to help to achieve their goal. Betul, tepat 100% bro. Yes. Depend dia nak apa. Dia nak fun-fun je. Saya ajar fun-fun. Sebab kalau fun-fun, saya ajar untuk for your safety. Dan also for your pocket money. Kalau you asyik langgar orang, you kena bayar nanti. Betul. Rosak go cut. So main fun. Dan juga satu lagi, kalau orang tu nak race, contoh dia nak race dekat Pinnacle Cut. Okay, next week ada race. Satu race. So dia tanya, coach boleh tak tolong saya, ajar saya kat track ni. Saya nak race, saya tak biasa race ni. Jom, saya ajar. Racecraft semua racecraft semua lah. 1 minit. Contohlah, dia punya timing 1 minit 3. Dengan saya dia dapat 1 minit flat. Settle lah, dia bayar saya. Daripada dia duduk jadi orang buta, belajar sendiri, dia bayar juga. Dia bayar RM50-60. Dia bayar lagi tadi RM60. Akhirnya stack up, mahal juga harga kau belajar sendiri tu. But might as well straight away terus add a bit more money daripada contohnya equivalent to 3 session. This my anggaran 3 session of 10 minutes and you get 1 session with you, maybe two sessions ke apa. Yes. Then sebenarnya bro, lagi mahal you belajar sendiri yang macam tu. I see. Because self-learn is actually with tak somebody cikgu, teaching. Tak ada cikgu. You try yang tu je. Dengan kamera tak ada orang cakap apa. I ada kamera, tunjuk balik apa perangai tadi. Intercom I repair terus. I nampak tadi you jauh sangat dari apex. Rapat lagi. I akan tekankan tempat yang dia bermasalah. And you also have you want to say like a product of project cutting lah. Kalau is SAR Academy and Jamil is part of it, or Jamil is not a part of product of project cutting. Project cutting ni saya inisiatif. Jamil adalah rakan saya yang mana kalau saya perlukan coach tambahan, dia lah. Dia terror ni. Dekat Sepang semua tempat dia tidur tu. Okay, contoh lah dekat SWF mana kat Evoke. Contohlah ada klien nak belajar kat Evoke. Saya main Evoke sekali-sekala je. Okay. So you go to Jamil lah. Pass to him lah. Alright. Whether under project cutting ataupun under himself, up to him lah. Okay. Sebab saya ambil mana yang saya boleh. Okay. Saja. Right. Because you plan to be a committee and not tak adalah like all is mine. Tak boleh, tak mampu. Okay, because you cannot. Anything you want to add last before I wrap up about project cutting? Okay, so for me it's better you get the knowledge first before you jump in seriously into the cutting punya arena lah. Okay, because ada orang macam Jamil memang very talented, dia boleh pergi seorang. Ada orang tak berapa talented, dia kena ada coach untuk mudahkan dia punya proses pembelajaran. Dia punya asah dia lah, bakat dia. Depends on you lah. You rasa you tak dapat beat time 59 second kat Pinnacle Cut ni. So kenapa? Tanyalah. Tanyalah pandangan orang luar, which is saya lah. Kalau orang lain yang mungkin dia nampak laju kat track tu, dia tanya, orang tu mungkin tak nak cakap, nanti jadi kompetitor aku. Wah, apa aku nak bagi rahsia aku kat orang yang makan race dengan aku nanti? Tapi alasan yang selalu dengar kat problem ni, betul tak? Itu biasa. Kita add on sikit. Okay. Itu biasa. So coaching lah dulu. I think everyone has really betul-betul in depth dengar pasal not just go-kart. There's also a coaching school that you guys can enroll and if you don't want to enroll, so you can just follow first, right? Just follow je. Yeah. So what how do you follow your TikTok I project cutting lah. Project cutting with the T7. T tu jadi 7, I tu jadi 1. Project cutting. Tapi you nampak ikon helmet biru ni, saya lah tu. Oh, dah tahu lah. Tak ramai helmet biru kat Malaysia. Ingat George Russell tadi kan. Betul lah. Ambil sikit lah. George Russell ni. Ambil sikit lah. Yes. Okay. So
we move to the final segment, which is the this or that. Apologies to everybody of the bit extension. Even Doris pun sampai kena tukar battery camera. So we because the momentum was there, and it was really fun about talking about it. And so we go to the final segment. We're gonna ask alternately, me and you. So Putra is gonna ask first. So tak kisah, jangan terpengaruh dengan jawapan. So tahu jawab saja. Alright. And if we want to change a bit, we can also change lah. Okay. Number one, late breaking or early apex? Early apex tu maksudnya the corner, right? Corner penjuru yang awal lah. Okay. Early apex. Early apex. Late breaking. Okay, the next Bukan one. late breaking, late apex. Betul lah. Okay. Brand new tires or perfectly tuned engine? Perfectly tuned engine. Tune engine. Tune engine. Okay. Next, night race or daytime? Daytime. Night. Oh. Tapi kalau indoor tak tahu night ke day ke. Sama kan? Nama sejuk kan. Alright, next one. Wet or dry race? Dry. Wet. Oh, wet Okay. Ada kelas ke yang ajar kalau wet race? Tak ada orang minta lagi. Okay. Mungkin kita boleh. Mungkin kita boleh tanya. Okay. Indoor kart or outdoor? Both. Both. Outdoor. Outdoor. Indoor Okay. Okay, this one I think I'll just ask Formula 1 or GT cars? GT. Formula 1. Okay. Okay. Next, Sepang circuit, cutting track or city cutting? Shah Alam. Sepang. City cutting. Oh. Shah Alam. Winning a race by a mile, like what Jamil did when I raced with him. Ingat tu, traumatik ke? Or last lap overtake for the podium. Podium lah, tempat ketiga lah. Tapi last lap overtake. Last lap podium. Semula? Menang race nombor 1, sepanjang. overlap orang, ataupun last lap potong orang dapat podium. Last lap over that. Oh, last lap. Feel dia lain Betul. Feel dia lain lah. Lepas tu buka helmet, pandang yang nombor 4 tu. Saya pernah buat macam tu. Yang menang jauh tu tak pernah lah. Okay, anyway, next. Overtake on the grass or forcing a mistake? Forcing mistake. On the grass. Nampak tak kita berbeza? And lastly, I want to ask you guys punya quote. Ada kata-kata yang you guys simpan to yourself that keeps you going till today. Any kata-kata before, contohnya Lightning McQueen pun ada tau. I am speed. Okay. Kalau Sena, if you no longer for a gap, you are not a racing driver. Kalau Jamil kan, Untuk saya Aku tengah fikir ni. Okay lah, kita cakap kita nak main go-kart sampai ke tahap mana lah. Setiap orang boleh pergi jauh lah, cuma dengan cara yang betul lah. Kalau nak cakap, saya tak boleh bang nak pergi F1 ke apa kan, boleh, tapi dengan cara yang betul lah. Okay, cara yang betul. Kena ada cara yang betul. cara yang betul. Yes, kena ada cara betul. Saya pula biasa saya pesan kat student dan juga diri sendiri adalah smooth dulu, laju datang kemudian. Smooth dulu. Right. Smooth dulu, baru laju datang kemudian. Jangan paksa. Okay, thank you so much. With that, before we end, two things, each of you, maybe you can go first. Bagi a bit penghargaan kepada sesiapa that meet who you are today. And kalau orang nak follow you, where do you want to follow? Yeah, you can start first and after that again. Okay, untuk penghargaan, untuk penghargaan saya berterima kasih kepada wife saya sebab dia halang saya untuk bawa kereta laju dekat jalan raya dan saya bermula main go-kart lah. Untuk track pula, saya rindukan track yang saya suka, iaitu Moret lah. Saya rindukan momen dekat situ sebab track tu dah tutup sekarang. Lain tak apa kot, itu je lah. And how to follow? Is there any social media? Untuk social media, IG saya Muhammad Isa, Facebook Jamil Isa. Alright. Okay. Okay, saya lah penghargaan lah.
kepada first rakan saya yang tarik saya masuk dalam go-kart ni adalah Coach Arif lah, SA Motorsport. Dia percaya kat saya, ajar saya jadi coach. Sampai sekarang pun saya dipanggil coach walaupun tak ada masa belajar mana-mana kat track mana kan. So terima kasih kepada Coach Arif dengan SA Motorsport. Kedua, kepada industri luar yang support in term of monetary lah, dengan support. Contohnya kat baju tu Antia, ini syarikat Italy, syarikat oil and gas. Dia akan sponsor Jamil ke Italy tahun ni lah. Saya dah minta proposal dan dia berminat untuk support us kan, untuk lebih ke depan lah, untuk racing go-kart ni. Terima kasih Antia dan juga rakan-rakan syarikat lain yang mungkin dah banyak kali sponsor saya lah. Saya kalau saya racing ni ada yang sponsor juga sebenarnya, individu. And then kepada of course lah, pada keluarga saya lah, isteri dan juga rakan-rakan yang support. Kalau kat rumah tu, wife tu, kalau saya race tu memang satu hari lah kat luar. So tak ada dah anak semua kan. So of course lah, wife lah yang first kali kita kena berterima kasih. Okay, how to follow again to remind everybody? To follow personal project IG and also Project Cutting. Okay, Project Cutting dekat TikTok lah, my main account TikTok Project Cutting. Dengan Instagram pun saya dah tukar jadi Project Cutting juga. Dan saya ada channel YouTube, cuma saya belum seriously on that lagi lah. Okay. So nantilah semua akan jadi nama Project Cutting. Okay. So just on any social media and just follow Project Cutting. Nampak biru muda Josh Russell ni, saya lah tu, insyaAllah. And also to everybody, don't forget to follow and subscribe on for Better Call Sukan as well, because we cover as much sports as we can. And if you tak follow and subscribe lagi, why are you not? And that's about it for today. Before I want to wrap up, I want to shout out to the sponsors for season 4. Hope to have more, and thank you so much to the ongoing sponsor from last season to now is Kaif. So kepada everybody, Kaif ni adalah local brand yang buat more of shoes and socks. Kaif focus more on futsal and is very comfortable. Last season I had a different shoe from Kaif, and this is their new Sub-Zero shoe. Do get it now and do follow Kaif on social media. Memang sangat cantik lah guys. And also kepada anda semua yang terkejut yang saya tak pakai baju biru, sebab just before the recording I have this new windbreaker. Thank you so much to Forfeit.my for this wonderful apparel. So they are Better Call Sukan's apparel partner for season 4. So I have the Forfeit.my punya baju, dan for the first time ada logo Better Call Sukan sendiri di baju saya. If you guys want to follow and check out their social media, do follow them on Forfeit.my, and they have as many, not just football, diorang memang apparels for all baju lah. Kalau korang nak buat baju go-kart ke apa ke, diorang pun boleh bincang dekat situ and diorang boleh buat. Yes, and that's about it. How do you feel, Putra, after being my guest host for today? Thank you so much for being my guest host. Thank you Better Call Sukan and Audio Plus for invite me. Especially talk about the sport that I really into it. You love lah. If tak ada limit, rasa mungkin satu hari kita borak kan. Betul. Banyak Memang boleh benda, stay, boleh borak. The reason why I want to wrap up, actually, I wanted to go to the toilet. That's about it. I dah text in the group dah, dia bagi tahu net dah, standby pass, I'm gonna run. But actually tadi macam okay, so far so good. We can ambil gambar terus lah. Tak ada, I'm not gonna run to the toilet. And thank you so much for the listeners also. Before I thank them, thank you for the listeners sebab this year, this is one of the first episodes, and dah panjang macam ni. Usually it's not this long. I'm gonna tell you different other shows it's not this long, but sorry for the delay, but sangat in-depth lah dia punya show dia lah. Thank you to the guest yang datang, atlet kita dan juga coach, for betul-betul like you said, tak simpan lah, betul-betul bagi je ke semua. Kita tanya, dia bagi, and we really hope that
firstly for you as a Malaysian athlete, thank you for mengharumkan negara kita, and kita orang from Better Kau Sukan hope that you will do us proud in Italy and everywhere. We hope that one day, like cara betul, dengan cara yang betul, we hope you will achieve whatever you achieved. Same goes for you for Project Cutting. We hope that the triple P's, the popularity, peminat, and also the platform is there for not just go-kart lovers, but just maybe even like motorsports lovers in general, to build the connection. Yeah. Any last words, Putra, before I wrap up? Tak ada, just for listener, just jangan segan lah to try your new things. Okay, kalau korang nak try go-kart, just go for it. Jangan kata macam mahal. Tak ada, go for it. Yes. Nanti korang akan suka, trust me. Kalau ada session ke apa ke, nak join, panggil saya. Saya boleh. Saya join sekali. Yes. Any last dah tidur. Any last words from you? For me, just tak ada? Jom race. Jom race sama. Alright, so that's about it. I'm gonna wrap up. My name is Arif Daniel. I'm Putra. I'm Zik. I'm Jamil Issa. And we will see you soon. Bye-bye. Audio Plus.